School, sorkari babe je tahu dia mau school pun to hospital pun to angonadi center pun to kitchen pun to toy pun to karibo abos pun bo ya. Sorkar pun jak kuyo public ni subida untuk dia. Kawa abono no so kene ma cintai to de na abono ro khake ma spon dai to. Officer of nai nai tahu nai. Cukup sal putih cuki darong to maya. Bidung pun to maya, ter officer pun maya bibino ja. Ro 2 foot. 2 foot ke to ini storage points ka. Kita ke bo thank you, bo sekla. Okay? So there is a gap. You can feel it just right, this side. There is a wall this side, there is a wall this side. So yes or no? Both side there is. Yes. Kita anu tadi why this wall? Aku mau bisa drama sini. So let us return. To Thalani do. Madam, tini visit Khwlaiya mani bo kami wa tam no naikya. Buke emeke sini Simbua para Khwlaiya ne. Sini Simbua para bo bukti di sini kamu. Pochin Karbook, South Karbook di sini antara Khwlaiya, Purboham para boro lama hamya, ke lama hamya umur jagawa. Sini public raw sorkani response na siya mani. Je daily life o bro. Thang pa panda wo bro ni khud ka paisa bai. Brick raw bro paya leke ha. Abo jagawa tini respected Karbook ni video. Sini Suprajit Babu tungo bongso bini along with engineers staff so Khwlaiya tini tung visit kya prime around 3 kilometers to ile tung tini hi ha ke boga sa hi le ha airport ojang south sorry thangma lama aro prime 2 kilometer to tung hi ha je jago brick krika public ni post no na ye bid at the earliest Samung ni sik kan daw tung nai le ha tini video so apa ke tini aro tek ha school mamu khamu tithram SB school apo nai le ha public bekok saleha SMC committee ni chairman bungko phaya au phaino je school ni nangmo ke headmaster ni pro ni grievance po chungkhna ha school ni grievance po chungkhna ha je dirko bo sobro lama kori mani beni kheto saka de hima to moko on the spot no both the land owners pro kono jaga re mane builaye tini biru sab bung commitment riha at the earliest abo jaga bro je Samung ta ne nangmo je brick soling khet ma de box kal ba khet nangmo de bro Samung action la nai abri kenai le ha abu bono trekha bo student of himo je toi ba ye ma thango dir ko bo so bo so thaya ne toi ba so ma thamo blong ma himo ar karo mi de elai da mesi elai mesi je boy te mo phone ro bo so ka hyo phone ro toi ba ro bo so ka khna abo elai mesi install ke mo ang simi no boya dili khub officer ro tungo je dino install mo apun ti abo function uya we have to use ke ya dini abo jaga ho tungnai le ha ke aini top theke water resource department na pangchi suinai chini video sa ko bung suinai body keno boy Simbua constituency DC as well as in South Karbook Simbua Purboham para je elaka wo government scheme implement ngo arpo aro jaga wo functionary uya public benefit ma yang mo ro to visit kya ke tini successful visit uha chini video sa pung to te other chini technical person chini engineer ko Kaham response ha public for satisfaction ma yang asakyo kami tini visit bos no panyai I am requesting video staff to take up the issue at the earliest for the good of the public. Thank you very much. Come by.